clear tu le ngai thatu song song te chibai le vekule ogas ni som panni sang ni som ni panga ania tun chuma po hian khovel buaina chanchin tharlang sar zualte kan ngai thlo le do nani Rahul Gandhi le apol Congress in India ram chok buaya Bangladesh nungzuin sarkar paitha kan tu memni sipai chakna le economy athang lian mek zel China chang le tura Bangladesh ram Bay of Bengal tui puikam kilometer zanga somriat jata thuile thiarkar te thamdeu cha somnga chuang zet omte chu US chuan ral thuam le sipai dana hunatan awt le hi prime minister an pai thak tak Sheikh Hasina Khan du lovin US thil tum hi lo soi chuak hial to ani achunga thil thleng chu kan hrethewo me Bangladesh sa Sheikh Hasina sarkar pai thak dana hian US Secret Service CIA te thuk taka anin rol rinani Mohammed Yanas politics aton siat nei lo Nobel Peace Prize polo dong to chu interim sarkar en kultura da ania Yanas ro rel na hnuaya Bangladesh chuan a hoilam thakin independent ram ani theina ta na be saktu India an hoisana US thopui rinom tak Pakistan haram lam an hoi chole ta ani Yanas US President Louis Obama sarkar po khan choi moina sang alo pek to ania Bangladesh interim sarkar en kol tu ani nuwa US dollar millions ni chanpuina US sarkar chuan pek arem ti sakngal bokani India rama opposition party Congress chu Trump thum Lok Sabha election a ne na achang zo to lova engkong po power nei cha ka tui halte hi US sian a control thelo ram India chok boi tur hian man ruwa aman ngei rin na lian le Rahul Gandhi chuan tu hnaya Donald Trump in Indian economy debt economy ati chu parliament kota media mi te ma thlopin India ram ele bardin mun chu debt economy ani ti in a comment ve hiala hei hian soi zui a hlo hle ani India ram tlak chet poiti mi alo Donald Trump thu soi Rahul Gandhi in alo thlop chu India ram do dalna ngai tu an tam hle ani Rahul Gandhi le apol te hi India chuan US lama deep state anti sarkar thu nei tu le thil ti thei tak tak khovel ram dang te thiam taka ve thlema control tum tlat te man ruwa ngai na lian hlea US mi hausa George Soros nen po in lai china thuk tak nei ni in an lo soi to bok Rahul Gandhi hian Lok Sabha in thlana achak lo piangin chuan lam na sadak asiam thina tun malamin BJP in EVM an khoi jing penani ti in na satakin alo awle towa tun hnaya election commission chu na sataka bein BJP ten an control ani ti in atlangau vele bok Rahul Gandhi hian vote thanem tak vote nei dobol anomani ti in election commission chu adem na sa hlea election commission chuan election main role chu political party ayo te ma atlang zar ani thina hemi ma hian draft roll po atlang zar ania complaint hun siam ani bok atia election vote thak le result chungchanga lung oilo na nei te complaint hun ni somli le panga hon thinani hengun la hian engwangin nge Rahul Gandhi hian complaint asiam lo anti ve thunga ECI chuan Rahul Gandhi chu athu soi adik tak zet ani chuan declaration ot sign complaint ron siam ro se anti ani declaration hi Rahul Gandhi hian assign chuan ECI apu na hi adik lo chuan danangin ama hremle thei aniang ma se Rahul Gandhi chuan hi sign ngam chi alovin ape hel kuala ECI chu ala be chun zom reng thawani vote nei double fake voters anti thanem tak Rahul Gandhi na tarlan te chu apol te chuan India ram democracy kalphung palzu na nasataka ni ti in ram siam thaturin election ain revolution achu angai ti in an tlangau na sa le bokani India ram ele bara din mun tha chhomek zelte ramro pui tak ni chhomek hi US chuan clear liam mai harsa ati tak zet tia langa ral thuam le thildang haram pona tanga achok lu konga India hian US a hoi san meka hewang hian India laka US rilru ana anima ana US chuan uranium le thildang Russia atangin anchalu renga European natural gas anchalu reng boka India aya tamin China in Russia adoreng boka heti laya US in India amalin India thur chuaka a target bi khi India chuan angai thiam lo hle ani Indian mantlom zo ka Russia oil alak lu chu Ukraine do na ta na Russia sum siam sakna ni ti in US chuan apua ado dal meka ma se India chuan hei wang hian top san mai atum lo na sa ni I chikna wanga US le India in kar bo ruak a chiat mek laya ako mo bol zonga Rahul Gandhi khosa zui zel hi
India mi pui mak ti ani towa chama thu soi supporta tong kam alo nei te chu India chuan Rahul Gandhi che dana arukin US ainrol ni in an ringlel nget hlea thilom tak ani reng bokani mi pui thlantlin sarkar nget tak ding me khi US chuan Rahul Gandhi mang hian cho boya tumani ti hi India ngai dana ni meka ECI do dalna Rahul Gandhi na kalpui meka ama thlop tu ten India ram siam thatura revolution angai tia tong kam an nei te chu aruka US thlop na hnuaya Congressian Bangladesh anga India ram chok buai antum berni in alangani Trump thumna tan India rama opposition ni mek Congress politics atenom tultula Rahul Gandhi hi Mohammed yana sangin US good leke angin in pumpek ma se athil tuma ahlotlin mel lem lova Pakistan le Bangladesh angin US ma India hi abok khup ngai lovang ti hi India mi pui ngai danani UN Hnuaiya Food Agency chuan indo nai na tu mek Sudanese khopui El Fasera chengte chuan traman tur mek ni nan soi World Food Program chuan khothlang lam Darfur region a khopuya hian kumkhat chuang lir themang chuan eitur an phurlu thei to lo ti an soya El Fasar hi paramilitary rapid support force chuan thlasom parukdon hual to in sipai kut atanga la kan tumani WFP chuan tual chunga thoktu ten mi nuai thum chuang chen na khopuya hian trama wanga thi anom to ti an soi Sudan hi April sang ni somni pathuma tangkhan sipai le an tho pui thin RSF nen thu nei na in chu in tual chung in do na achuaka khovela mishing din hun chiat na ber mun ani mek UN Hnuaiya nau pangen kol tu UNICEF point rampuma e turan tla chama nau pangte po vunin ru atuam ang chau an ni to ti an soi WFP in trampui mi thi tla thei ani apuan ma hian North Darfur Governor Al-Hafiz Bakitan El Fasser to na chu an tak zet ti alhena ama hi Sudana sipai kai shwe sarkar thlop tu ania sipai te hian Darfura chuan he khopui chau hi an chan len ani to ani RSF hian khopui ber Khartoum an hlo hnuwa El Fasser hi Sudani sipai te lak atanga lak sak ve ngei tumin an beina sanghal hle ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a security cabinet tenen an thut khom na Gaza strip chu lu anon le arot ni in an ram chanchin bu ten an tar langa Gaza strip lak veka Hamas ne kan tum ti in ho tu sang pakhatin tual chung chanchin bumi te ashilani Army Chief le sipai ho tu lian tang te chuan he ro man na hi an du lova aming tarlan lo sipai ho tu chuan kaltang puyani chuan Chief of Staff chu abangang atiani Hamas in an shen mek chung te chuan Prime Minister ron ang hi chuan an chung te nun na atider thong theidon ni nan ngaya Gaza ala shen somnga zinga somni chu ladama ngai ni in ngai dan lak na Israeli palia pathum zelin in ka hai chu shwe holen turata na thabera an ngaya ni Israel thopuin hai tak tak te po heron na hi demin indona ti top tur le mishing torna na salutuk ti ziom turin an du hloma Israel a ven himna ho tu lok tak tak din hun lo chel tor wal chuan thotan ni khan US President Donald Trump hena lekha in indona ti top turan na zoka Netanyahu a nor turin an nge nani midangkal tlanga inka hayatan le mi shen chu theina na midangkal tlanga Israel le Hamas an in biak le hnu le Palestinian helpolin video pathum ti chuaka an mi shen chaklo tak tak an ti lan hnuwa rotna thar hi siamani mission khat chuan chanchin bua Gaza lua tuma rotna om ti dar hi inrem na thar siam tura Hamas norna ni theya an ngaya Israeli sipai te hian Gaza za somsari panga vel chu an lua mek sa ma se rotna thara hi chuan apuma thununa mi cheng te chu mun khata da khoma telani rotna thar hi West Bank then khat op tu Palestinian Authority thunei tu te chuan an du lo thu puang ngalin ramdang te po sipai chakna manga Gaza op tumna hian inrol turin an nge nani Palestinian te chuan Israel mi ni na lavong tu minister ten Gaza lua le juda te chen na tur mun thar siam hi an tlangau puina sa ni nan ngai kumsang ni le panga khan Israel hian Gaza stripa chen na an siam te thiatin sipai an da po an la chuaka ma se Egypt nen alu na hi Egypt nen an lu na hi chu an la thunun rengani tun hayaram nge muzatin Israel le Palestinian buaina reng chin filnan ram pania chen le Palestine po ram pakhata poman tum mai thu an soi nuwa Israel atangin rot na thar hi chuaka Palestinian te chen na turam thar hi Israel shula West Bank le Gaza strip ni in an khopuya East Jerusalem ti ani
karmasa khan UK le Canada chuan France zomin Palestinian te tana ram siam mai hi an thlop thu an lo soi to ani Israel in October ni sari sang ni somni pathuma Hamas in andram beya mi sang khale zani chuang an tha le shen tura mi zani somnga le pakhat an shuai phuba la in Gaza an beitana Palestinian sing ruk sang khale somni vel thi anom to ani US President Donald Trump akom ngelo mek la in Prime Minister Narendra Modi le Russian President Vladimir Putin ate chu anin bia Ukraine a thil thleng mek le an pani in kar thil sang sang an soi du nani rampani shoi tu te hi Traman tarif sang zok lak tura ati ve ni in tun haya USC an kom hai baklo kachian President Putin anen chatakin kanin bia Ukraine a thil thleng mek te min sila wangin kaloma kanram ni inkara kanram ni inkar kan soi du na India le Russia Special and Privileged Strategic Partnership chu ti nge zel tha kan tia kumin kum topa President Putin a hi India kalomi khwal po ka be sei ti in Modi a hian zirtom ni tlai khan exa atar langani Putin an hena Ukraine a thil thleng mek le kal zel a sila wanga lom thua soi rualin Prime Minister hian India chuan muanna ala du reng tia soi soi tu pani te hi National Security Advisor Ajit Dovalan ninga nia Kremlin a Russian President akom nu darkar somni pali po tling lova anin biani US President Trump chuan India hi Russia atanga tuel thei aleya wangin abung ruwa alak luwa chi asang zok lak atum le meka India chuan Washington ti dan hi thalo diklo le chanom lo tia soin anmamo lak lu chu aman azir zel ani thule India mishing tluk le dingon khat point pali te lok pui turangin thilakal pui zel don tia soi Russian President in India atlon hunung ber chu December ni ruksang ni somni pakhat khani in Delhi 21st India le Russia annual summit ani Modi hian Russia hi ni kum khan voi ni atlo thunga July tha 22nd Russia in and India summit telin October tha a Kazana BRICS summit atel le bokani Israel Security Cabinet thurel du lo wanga Tel Aviv khopuya mi pui kong zo Israel fa te lomna laro pui bera pakhat solan asang that Davidan asing ti kha Gaza ram me wable me hola chang me ka athang khok le angin karil ru hian hretlat mai samsuna wanglai khan Gaza rama hian Philistia mi tenen anloin do hle to boka lal sola le da David thun lai po khan anin do na sani namtin zinga ram le nam hum him tu pasal tha mi hoi sen te chanchin chu kan soi top theilo achak atling le tlak chu an changka nga mi chunga ro an rel thin British scientist ro pui tak pakhat Charles Darwin a chuan thil nung reng nimpo ran nung po atling le tlak an chor chuaka tlinglo le tlak lo chu di bralin anoma an boral thin atiani chumi theory natural selection a chuan athu pui ber chu ti maila survival of the fittest ani chumi omzia chu atling le tlak a piang an ding changa tinglo le tlak lo chu an boral mai ni chu scientist thu chu mi zo nau pangin fiamna aru no chuaka ti nen hian thu munani aru no chu emo atling le tlak a piang din chan mai hi leilung dan pathian thil ruatani tinglo le tlak lo tan chuan pathian an chiania atling le tlak tan chuan mal som na ni ainga po chu ni se ke ni chuan he dan hi kan ti dang lam don lova kan du emo du lo emo min shoot reng anga kan tin lo chuan kan chuang nol mai don ani nim na te hi ngoi rengin an tro ho dial emo kan ti chung hian na sa te umain anin neka nim chak chi chuan chaklo chi chu karlova adi bral maya di te tlang sam te japan lo te hi an chak ngot mai nim chang ani lo thing le mau te hial po anin dip hlum the ani ran nung khovel te hi an thirila alian zok na te zok aya achak zok na chaklo zok anum bo emo an that chimite mo ania ram nuai khwar kan ti te hi in do na mun ro pui takani chaklo le thing lo chu an tre liam vong maya achak le thing chu an no te le an nu pui te hanin an ruma anin so saku kuk maya aki zum ang ho siam a pherang rang ti chu thu to pani lui pui dung le li pui chung te hi han ngai tuila tuifin ria thlengin alianin ate an vam ngau maya ara lung chia sanghara lung lom ti hi kan nikum khuwa maya chu leilung dan ania apil na ko tom lo mishing khowela hi chuan he dan hi ti bo tumin a chak ni lo a hoi ni lo adika piang din chu atir tumna aoma
ma se hi kum kho thil ngai tu chuan tu nai te maya mishing du na ania mishing kum kho zia le nung chang kanin chuan ran nung kho vel nen dang lam na aom lo digna justice hi leilung da na ni lova athu top soi tu adik ber chu achak ber anget ber athiam ber athing le tlak ber piang hi an ni mishing history te hi han chuila in dona chan chinin akhata mithiam ho min shil danin mishing le mishing tluka in huale in ngai sare theiran nung dang anom lowani in dona mun ral ma chuan tu man engwanga in dongi an ni an ngai tu lova an ngai tu man bok hek lova kumsang tam taka ta dan tha a kan lo ngai tual tha su ti chu kan bo chiat nem zo po le kan chan a tha ani mai kumsang ni somni pathum October ni sari khan Gaza rama thu nei na chelmek Hamas chon Israel ram anrun thuta mi sang khale zani lai an tiluma mi zani somnga le pakhat an mana anrama shwain an sheng zui ta khania tuna Hamas mi shenza thi somli le pakwa velan ania chungzinga somni pasari chu an thito nia hriatani khadilaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu thusoi athutiam chu Hamas firfiak pol nuai chimi ani min Hamas chu inwai chimi theidon emni antia annui zata Israel chuan asirukla in kumni don lai tuithol hul lovin Gaza ram chu anwai ta Gaza ram chu kang warang ani to BBC in Gaza ram chen na hi van sang atangin thla ala a video ti chuaka thuthlung hlui huna lalpan sodom le gomora khochunga kad le mei asur tira ti chuan chung khua te le phaizol zong le khua mi zong le le thil tro te chu ti boral ta veka ti ziak ai hian tuna Gaza ram adung kilometer somni panga awang kilometer som panni mishing noi somni le pakhat chen ram din mun chu a chejok hi alo me hein dona wang hian Israel sipai zali chuang in nun na an chan to Palestinian mi sing rukle sang khat chuang an thi to ni in Gaza Health Ministry chuna soya karma sa zir tomni khan Palestinian mi somthum le pakwa an thile to ni in an tar langbok thakhat chuang zet Israel chuan Gaza rama eile bar phurlu akhapa Gaza rama tra matla ei turtlak chama wanga mithisa thi nau pang zatiamin zani som pasari ni in Al Jazeera chuan ogas ni som khan atar langani tin heti hi ania the Palestinian Islamic Jihad chuan July ni somthum le pakhat thol ni lai thotan khan an mi shen zui zinga Rombraslavski lanna video an ti chuaka Rombraslavski hi acher to leya ei turan pethalova tuisik te chu chotan an ring mai maya atap live video anti chua hian khovel ramro puiswai tu te thin atirim leya the Palestinian Islamic Jihad hi Gaza rama firfiak pol pakhat Israel ram noi bo tum tlat pol anni ogas ni injin ni khan Hamas chuan Israel mi an la shen mek zinga aviator David lan na video anti chuak leya he video a hian aviator David chu ei tur nei mu mal lowari takan shrek to Hitler hun laya juda an suat tur zinga mi ang maya cher le dol dang vunin ru atu amang maya cher lever chunga ama thlan khur tur lai ni om tak video anti chuak le ta boka Hamas chuan Israel in Palestinian state adin ma chu ral thuam tun antum lo thuan puang chuak bokani Brombraslavski kumsomni pakhat mi le aviator David kumsomni pali mi te lanna video hanin chuan thin hi arim ngoi maya mishing hi kan nun aloba rong thei tak em ti mol mai hi ruwa ain thumron tlut maya zik pui pa thu ziak mishing hi street te hi han chuila in dona chanchinina khata mithiam hu men shil danin mishing le mishing tluka in huale in ngai sare theiran nung dang anom lo ati kha alo dik zia kan huwa arab thlak thlot ani Israel PM Benjamin Netanyahu chu athutia ma ding hetlada ogas niriat khan Jerusalem khopuya Israel Security Cabinet an thukhoma athutluk na chu Israel and Gaza city thunun vektur ti ani anthurel tlang pui te chu Hamas ral thuam nei zong ti chiat vek Hamas in Gaza rama an mission mek zong anung inemo athi inemo Israel rama shwai hovek Gaza strip hi Palestinian sipai le ral thu lo na huna siam Gaza rampum hi Israel sipai te thun hoya da Gaza rama ro rel tu tur Hamas le Palestinian Authority ni lo tundin Israel Security Cabinet thurel hi khovel ramro puishwai tu ten an soi sel na samai po ni lovin andem na salea UN Security Council emergency meeting a an ko chuka Tel Aviv khopuya mi amakam ka tamin kong an zo mu pa
Israel Security Cabinet thurel du lova kongzo hoi hotu te hian kongzo mi pui tamlam hi noi khat an tling ni an chal hial chuti chungchuan ma ni thuti ama ding hetlat Israel PM Benjamin Netanyahu chuan kan tum nge ru saru atia Gaza City la turin Israel sipaite anin puwa chale tamup mup mai ani kumsang khazakwa somli le pariat Arab le Israel in do nu khan Gaza ram hi Egypt lal ram kuta en ain kol na anda kumsang khazakwa somruk le pasaria Arab le Israel in do na nirukin do na khan Israel chuan Gaza hi ala a opta a kumsang ni panga khan Israel chu Gaza rama tangin ain thiar filhima Gaza le West Bank a hian Palestinian ho mani ro in relna an ni sang vea Israel occupied Gaza strip bi ka hian kumsang ni basari atang khan Hamas an ti mai the Islamic Resistance Movement Palestinian Nationalist Sunni Islamist hi mi puin ro rel tu atan an thlang tlinga Israel occupied West Bank hi Jordan lui thlang lamram Palestinian ho chen na bi kania Palestinian Authority in ro an rel thungani